Túsfhuaimne le muintir bothainn. Éis go géir. Cad iad na túsfhuaimne a chlann tús na focail seo? Turtar, train, tabla, tarcóir. Tosnaigh siad le leis an t. Arc ar na focail seo anois. Cad aon tús litir a eicíonn tús na focail seo? Turtar, train, tabla, tarcóir. Tosnaigh siad le leis an litir T. Dean an litir T an t. An féidir leat an litir T a scríobh anois? T, 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 T. Cad iad na rudaí sa fóstar seo a thosaigh leis an litir T? Tá turtar ann, tarcóir agus train. Sin é turtar sa tarcóir ach tá mise sa train. Go dté seo, lé an leabhar leataíonn.